Ni mu gihe cy'ibyumweru birenga 3 bishize, ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi bagera ku 1000 bakoze urugendo rumara amasaha 2:30 bava i Kigali berekeza Nakala ho muri Mozambique, aho indege basiga mbere yuko berekeza mu ntara ya Cabo Delgado, aho ingabo za RDF zifite intego yo kugarura amahoro muri aka gace kazajwe n'inyeshyamba, aho zangiriza cyane ibikorwa remezo ndetse zigatwara n'ubuzima bw'abaturage. Tarifa yaganiriye n'umunyamakuru Gatete Ruhumuriza uba hafi y'izi ngabo umunsi ku wundi, aho yavuze ko kuva bagerayo bameze neza, bafite ibikoresho byiza kandi byuzuye, mbese muri rusange nta kibazo bafite. Nubwo iki gihugu gifite ubuso bunini, ntibibuza ingabo z'u Rwanda kuba bakora akazi neza kandi bakagaragaza u Rwanda neza, aho intego yabo nyamukuru ari ukugarura umutekano mu duce twazajwe n'inyeshyamba. Abajijwe ku mutekano w'Abanyarwanda ubwabo, yavuze yuko bameze neza kandi bagerageza kwirinda. Tarifa izakomeza ibakurikiranire ibi bikorwa buri uko umunsi utashye, uko bukeye n'uko bwije.